na so yia na Isaac na obi ye bo anko na betumi ama wo enkondwa ene ni wardrobe ne dining ne bar ene ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e dafo Isaac na obi ye bo anko na betumi ama wo sa anyama we ya e bo no ye fufufu wo peteki nkondwa Italy nkondwa Germany US Egypt konja first class Isaac na obi ye bo ane betumi ama wo na beto konja Isaac na obi ye bo na service ka o de frɛ no ma na egu screen so no 0558782268 and answer phrase 050-338-7037. Ye tira point ewo abekan free pipe. Who abekan free pipe junction na. Who sane back down kaka first ramp second ramp. Isaac na obi ye bo. Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise ni Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise nko an lebetumi ama nkunja papa ti said ya Mrs. Wo hwe kunja Mrs. na wo hwe kunja na I said that na so yia na Isaac Nana Obiri Yeboa nko an lebetumi ama wo nkunja ene ni wardrobe ne dining ne bar ene ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e dafo Isaac Nana Obiri Yeboa nko an lebetumi ama wo sa anyama we ya e bo no ye fufufu wo peteki nkunja Italy kunja Germany US Egypt konja first class Isaac na obi ye bo ane betuma mo na beto konja Isaac na obi ye bo na service ka o de frɛ no ma na egu screen so no 0558782268 and answer phrase 050-338-7037. Ye tira point ewo abekan free pipe. Who abekan free pipe junction na. Who sane back down kaka first ramp second ramp. Isaac na obi ye bo. Yes, I'm more share again, and then 1st of March 2023. Yeah, demo live and colored. What I don't know, over so I know I subscribe with them. I mean, share videos, no, and my Afro and Sa and Kelly. And come my baby day, and me know me, no, into what I don't know. Oh, my dear, they will comment, no, after comment session, or the making kindly in our edge, mama, and then send my dad, no, so no, and your pantoma, and Yassam get to her. Are you, hey? Kroma ensemwa ho na se be ye bejuo eni asem no ni nyina eni se abrante efe na na ohu ahi ensem o de abeto abonte na nya asem keto obusua eni susun na ehu ankasa na yenko tie onu ankasa na num sem o de beto abonte na ye tie wi a ye beko eye sofu Kodwo Boakye so na kache abusua e won so no e wo deri bru ene ensem amatikira me de be so mo de enya asem ketwa enti mo modin asem be share videos na ma bo front sa kabe yenko tie wo ayi nsem a emu ho de ba betu dwa emra ye ba na ya to dwumedi no eso mo we hamono obahasia ana be say yes brazo Boakye ni hui enti me kakra me kan say as a youth leader say YouTube nyina sorry YouTube nyina mutie me kasa kire mo say youth president amo na headquarters national say embrantie no ba o mo sorry na zip da Boakye ni ha okwan papa nchan e heaven o si asafo no amayen ye na ye future leaders e ma cheche no abra papa ni wi obi ro be try say obana woni asafo no betwe na woni asafo no be pray message ba kon so Boakye ma ye ne say leaders ye kan kire mo enti me kan kire yi fu nyina so for say o mo ma fi ha say kono o mo fi asafo no ye mpam mo no ma ka say fi akoye no o mo nye members biem ewo asafo no mu o mo kwache o mo sori o mo ko enti so mo passe o mo ne asafo no betwe a ye sori nyina ne ye mo ntwe enti YouTube nyina me mo kasa obia emo no aboso na ye fa asafo na nyame na na kwaso abere ne fansi wo asafo no e rade dia ye nso ai mu no members no sie dia na ye protect church no ma ye makwa ma intruders emma mu abra papa ni we obi baba say obi take advantage say so Boakye ni wonti no oba na na asafo na watwe no YouTube nyina mo sori e ben hia wo mu ani group cha hodo nyina to say enye say na Nyankopon pesen kai yenso ni pa binti etimodinti apesemi kunyanti ana akakobasa etimi charge with the members fu nyina wi asi nyina mo amo dosofo Boakye na mo do yisu no asafo de nyame anya sie wi e wo se etimi sum
na ejina na ye adwuma Nyankopɔn pɛ sɛ ye sɔfo no wei when hwɛ ye ne nyɛma mankofo bi ye nyɛma ma wo ma firi akɔna ɔmpɛ sɛ wo san ba no so ma bɛgya safo no na ma ye ndɛ mo pɛ edi mesere no sɛ sɛ obiama ne na hɔ na obia enwo chi se Nehemia pen so Nehemia mu esi pesu no na obia sa kuta se kan na ode watchi obia wo chi asafo no yi any mu members say ema kwan ma into this ema say branches nyina leaders mo sorry so bi ba se oba abra so watchi no yi ofiri mu ko okotena sorry o sa ba papa say won ko ti asori ko siada akoya asori ko siada omonko asema so watchi kan ana making tipacho mo hye na so asoma so watch kan ya asa na owu ba ko na making wose omo mo fimu ko no akoti asori no nyina no yenya omo mo ko omo babie mu a ye fa hia wo mo ye mo mo kwan omo mo aso na mo sei se mo abeja so na firi nsem Chiamia udi masem kan osena na wasumwa eniti sabre resurrection by new generation asafoma masumwa ese de wadi kan afim ekone de ye ni bibia ye bi eniti hweye eno amobi ama medada wo papa na wo so ai to aso na etio na wo ka bibi se munya nti ye se ye papa ho ato ne nim de sabai chiremu yi enyanam ne adofo ni Erode Isra as a film penning for now Isra suffer Emma suffer good sin for and it doesn't power at the phone of your phone in a bomb pie man Yamia watching. Yamian no question say the first all night no already Yamia watching ever domain. If we are singing a who some paneba and why anything why a fair I need ye every pay my was empire upon what ton. Ampa first and also twice so any ya solid eshirai ewiase nyina ehun eni gie ehye yakoma mumma adwade atwa mu yi ene na otwemienu say da bia e papa yitini djuma no ne ko livu kakra nya ko hwehwe ne mpu ene ye say Dr. Ford kan ne dia kan sabe pepe no mo ne ko adwade atwa mu ne na otwemienu pepepe o me papa ko sa na o ma ne da o je na ho me kakra iti anajo 11:30 to 12 ena ihu ya maame dada edi ede fe ne madam ya santoa onye ne ma ene emrante bia yennim wo mo ewasafo mu da a bebre fam di say Langard for ombula hospital bra na sofo ada neskiti for no so ada omo bewura mu na baby ada so eda no obedi ka pie ho anza na wakọ ne bedroom amia nim ni obowura ho ebowura baby asofo dan na ne omo tia ne se ti ubekume neskiti for no sole ampam ko ye na ya maame ejine papa so Jesus na entama mo frɛ ne ma no ama mo diam nika ekɔ jeni pam ko du ampa mo ko to se ya maame ya santoa ne mrante ne ne ma awo hospital ene anye asankitwa to kwa koso kazakasa koso bebre koso ena omo frɛ reinforcement nti mo se police car ne ba ne pa omo nyina etwane na ayirahusam a ewo mu ne se efiri sa dano ebepem na abeche ya bui ya papa ne ho antone ta ayirahusam a ewo mu no e pesa esutu ya Dr. Foye no mbetimi asafo Foye no mbetimi asafo ye no mbetimi ema ye no mbetimi abusia ye on no mbetimi biala eno nene ama brechi abo my Ghana ene ewiase enti se abusiafo ne ahwefo ne atiefo a modo so Boakye ene asafo yi enyina te se odupogesi atutu a na ekwan a efa so a ebaaye ena ye ka kire mu ya ahwefo sem kese papa ama brechi aboye Any abema so say obeto aso papa wodi di say from ya Boakye you papa yeti you ana ya ra mo bebre ra mo pa say ya papa
Naminam no so Emma Idihu resurrection power na Odi afutu and chire Epa Emma Yatri and who free bonny and the ancient fatai. Yeti Yanra said Yapapa Yamia Befano. Na Yawaha Yara who be Yani so ablepa. Yasemina say the Tawani na bla papa na home family na ye bompaye e wo sofu ifi na ye bompaye ana ma America che yinya mpaye ne e ma me be asem na woki ma me ya santoa ye sofu ye oka che yinya mpaye ne bo na ye firi hu ma ba physical ye be punto pa ne physical asemo sanka ka ho ne se sofu Boakye oye na djuma wie on san so ni mejina pocket be so bio anche bia no ma ye pon empire enti me ba fie na me dwin bebre se ade na mami o kekasa e wo bla wukum yare na o kekense matisi nti anche bia ye wasafu mu ana ye te se ye nsem bebre ni ade anche ade ye munchi e ba na mami no asisare no manyida free asafu mu eko okohia akote asole ani dindi resurrection faith ya santoa ba ko wo awosh farmak ana ba ko wo techiman ana ba ko kuma sinfuli ku enti kakra ya pese ya kan e kire members ni nyina ne se ye ya santoa akote asole ya papa nso aka kire ye se obi free asafuri mu kote asole e wo ba bi fufura yenye ne back e wasafu yi monye church member endi asafu ne mla da ho no endi abazi ka kire asafu mani ndani wiase nyira se ya santo onye church member obi ama na ni nda ho se de ye bla e ka se youth no sorry asafu yi mu ekuokuo ni member wasafu yi mu nyina obi ansori se maami try se obeba baka yanti asie cause ye ni ablepa e chance ya dikesie ani chese ade ya ni daso ana ahwiriye enti ye ni ablepa enti no mon try what try ye besi ni kwan kakra me so ina ye tuaso ye ni abre papa enti kawakuma eto ye na eye den ya nyame o bibi pebi emanema everybody guy okay you general boss of mobile in the office you but the person men catch resurrection for nyina say a special security for who enjoy na so say ma me ni ba say oni ye ba be face why ni be face pa because enam no so na ene ya hwe ye papa nti ye ndi agro kra youth ni na me catch am say mumbra Sunday nyam nyina wa ha de bi obey sure so oni ye be ba be oni ye be ba be ku ye ni be ku pa ya ready because enam no so na ene ya hwe ye papa free mu nti ye ni abri pa ye mfa ni ndi agro kra bebi odi be fa bia so ye de be fa amasem kakra me kanu no yenu ya be ma Joshua de oye no hu bibi akra eyiyi sa yeni mkwan ye fa so ade ya chi na so erade ene ye mboafo papa yenyina ye nhede me pa cho miti ye why the asama to ye ba resurrection power the generation church so Boakye kana yari mu apana itina ho ishira asafono so Boakye kura ni muti mu a mesre miniano resurrection power new generation church erade nam nakwa Boakye so edi asafono etintimo so asafo no na asafo no enyina na ne sai mu no ana yebehunu adwuma pa nyame enam na ko Boakye so aye
bano ano den enso mama yenso asafo ni mu enyina ma asafo no akrameti aka yo ante bacho jese no yasma yebusa nyina na enchi ma ye pinyina ne se asafo ma youth tawa leaders ekoko emperemfo nyina ebusa ye maame ne se ọkọ ya papa 11:30 to 12 edie na okoye yeyanchiri mu saatam yankwa nipa saatam yenim ni yesi yenim ni yakoso yenim ni yakofa baaye a efiri ho ya papa pressure ejira so sra enne abewie sei ti yese o machire yemu 11:30 to 12 na call no edie na okoye body mass for na kana ho members e bi che do mo call yen o ma chire yanchire mu so edie na course wo edie na si ye edie na okoye ye edie na no hwe edie na ode kan ye papa yanchire mu yesre Blending young blast, yanchre mu, yamma memla. O mechre yamu, Emma may ask Antoa, what of course, I may ask Antoa, Omla mechre mu. 11:30 to 12 no, on a month here, hospital on that time can go send it pa. And the dear no koyen or a dear no dura ho, a dear see, a dear no bet your boy ni, a dear name yesi, baby free, can be any to say, the temperature to say, or in some 40 say, some 40 say, some of what you must say, and then my answer yes be. So what you want a pan say. On much name, you are quite you have been to 12 when them Lantia calling in a yanchre mu. Yanchre mu. Now you say, Yakin in say, Asafono, Omana, Asafone Swa, what can be no catch on say. Whatever for members that you're winning, I know about and course. First person, Dika Boom Ranaso, Mamma Santua, Aquatina, the dressing feet, our family. In just a free dear, in the middle of your church member. When your church member ma on try, there be ma on try, there be some what it a suffer. In me say, Yamiam necessary, and into the best seminal, it be a radiator transaction. In me say, and penny for one as a for leaders, a jume for a group leaders, the Omini Nadia come up, a besum, in Yamina and Yanako was a bit Driano, a bear can see it, the Mushan and Yamin so, Atanaka, if we are seeing on my gun in Yana. Yadamasi Radisha Bibia. Amen. Amen. Yada also as Ibri Nyami Ashram Yamame Auntie Maggie Esose Odibi Etos Pacho your friend Auntie Maggie. Many women organize our sorry. You na media crime in say October 24th. Mimi pray October September. Tinami de fee. I want to October 24th. I'm a petutu. But I have my friend Manu Minrina, Mrs. Dobby, AC, a friend in France. My account, Dobby, Mukafu, Mafia, or what he was so hospital. A man fool. It's no crime, and you're a crime, and Jamaica. Me buy a man and she's in Fiaso. If you have any account, Mafia, so for Bass of Watchaba, Mafia, you a penny. Mamma say, Eddie answer, my woman say, only my mini Cascasa no pull up say, a yes of we 4 money, and on the pull up say no more than about. To me call a demo honor. Me call you know. Now, Doctor Nessos is saying, and we ain't the entry, we in a money. Ye didn't buy some of your catcher a minute say, Auntie me patch off, I'm a comment for me, papa. Nam said, yes, I made no premium yarinty. Me see. And also say, die yare. Mamma Kunti, Mamma Nessie, die be waiting her. I want you the carnival, not security for so young one cassa. Agent a fear pana. One more pen, one would in a car back when they fear then they phone. A child knows who you're no primary child.
na me se crache bra na wo minim oba e pe no waye na ye wo yi free ho na me se crache ye hwe sofo buacho so ya be fa na free ya e de ni ko ni fie ti ye san ko na afia ba ni kura me na yi a okọ watu kwen ono su kura na duane na ke kaka na fiate front ye koduru ho no pe na fiase fom drink company ni nyina asisine yeso na me kura kwara ni ntimi ye se me nkofio ti me tika ni mu ana ejeyi ananko ye sofo wo bomi oba aka na ho antimage pe ni mu te se wo ni akwara akokwa na ye ku no na sore kohwe ti wa ma me dani akwara na de mana na me see for na me hu ye ne se ye twi me afie free steps no so no wa collapse obi o yare na me na me ka kiro me say na me ka kiro no be here say me say ya twi free for moba enti so ma me ba ma abra ana okura ni mu no osma wa collapse so na be call hospital na ochi ame enti hwa na ke eye fie kun ema na yire nya so mod na tu kan na ke na ko inside bi da bi afia nkwa na course wo kohwe ne papa enti wo koye no ni eso obi di baby last sabi baby last ono ojina papa ne ho pa wonti afia na ka se no obi a me papa wo ma no wo yire nti na sa akora we e ma pepa no ne bura ye bro no na maami bi a ono de wo ye giant see afia so ti wa na afia collapse maami be no ma me akuya asana na popot Boakye eti ehwa no na mene ni kuru ye fa na se ye de na esan akọ amanfro mu bi ti eduru junction ye so ho no pe na me sam na ni to say no se ma e de anya na me di so tu ya na me say ye call hospital se me call hospital bi ye nkọ hwe me banti ye call Mr. Akwa efi ye na me kodware ni ba na e ma na eduane di ene ye pedok no so ma afia no wo mo ka hu anwumre ansa na ye free ma afia Mr. Akwafio e di ma afia ba enu echi meti ye na kokot na ya me ye pi se empanifo ya amfre me kama kwakodi adanse pa eye mani midi hu ye mene na ene nem ya ma me ne se entisa pa etisafa sofu ne yi ne transfer letter na Dr. Opoku di man no mene na kwaje letter no ma me jawo Dr. Opoku wo enti Dr. Opoku me fra no se beje na fa koma ma me no se ameka se bi wo me nche bi ada se o ma referral wanye e no de na ko baby wanye referral letter no de na ko baby enti no kura nyame anim nie ma me begina platform so me de me na me masori bi na o ye mpanimfo anu ye nkraman ne ade a na ebinum aho na aba sore no akotofofrofo no wo mo hye dem misem ansa no begi ba me na kira ye mpanimfo a wo mo na this time kia obi yara especially youth na wo mo say mpanimfo ya bebo ye no me dwa me ho mo abom what me see you now wa ma ba bufra wa mo nti ase a wa mo di mpanifo atem se mpanifo di sika mpanifo ye say me dress obi se sofo ayare ma me ene dress ya na me dress me the dress dey ya madwuma the sofo of am obi aba obi ani himself alive you bi aba na me nenam ena sofo ada Roma osoro no de ka besin fi obaba kwasi adam abo na ma wa tweme de bia ba mateku benene na ti asori no minimum from Genesis to Revelation obi o mpane ho asem o meka me na me nkyira asori na ase no obi wo ho a wo se wo ka ho anso sa da no na ma me be fa ni firi wo sa asantefo ye ni brisika ana wudi wo mo achi no great
Resurrection pa New Generation Church. Breche kese pa na aboye. See jai asafo ma mo bia kire mu a obia obika. No kure nie baby ani ene na mo no ne wa chiri anka yen sane afata dua bi wo mmire papa na anka ene yen nanso enne Ewurade aye adom ama ne yeso ye kan ye ka emma ne wo bi na ene se wato nsafre ye papa ye kan ne se onfa ye papa ensie kose na emom no omane na ne kukumu adwuma ye papa be ye eso onfa ne ntena ne nifa so ye nim se ye papa brede anka enso ye fisenya sa no ne ye kan no oka kire ye se enna ne bebre na aka onanim afa no de ne be ye adwuma kese nanso ye nim se ensema ekokoso ne doso die eba die efa ha die bobbo no ebro so enti e wo so fa na ko a ma na ko akwaje na home eni tie nim se na ko a eje na home oje na home onko so afa na basane en butu resurrection power New Generation asori so na ohwe yeso no nchichi ye nyina yewe so woti ye nka ye no kra Reverend Dr. Anthony Kodwo Boakye wadani benku so na so ni nyina emu ni yede aseda ema Ewurade enye bete ema ye fiti enra besi ne aduane ebi nkan ya no ensio ankan ya no ni sio kuto na ye ti na so ye wo arehyiemu ewo Ewurade mu ne ye nije so ewo Ewurade mu so abefa na ko na obre ensem ni amane ni nyinara eto etwa yada wasi bebre sa woje ebre eti nyame ehia oh why bio omo a spirit ti omumu why na be ti omu why na Ewurade na mo so be bo ya mo ade akasi atue yo so bu o ma rawa kan yo ayi na yan fanfo so bu Boakye ya tezempa yewuni ayenka yewuni ayenka yanka ni seni o yanka ni seni nyame akwa Boakye yanka ni seni Ewurade fa unsi o ojara wo Fono beya biara ya wanije wo Yesumo ya fono Samno arrewo na ya papa ye menim se baby asofo Kodwo Boakye wo bia no anka de opene so okwakoda wasundwem na nye de opene se ebra nyakopa ato ne safra ni wei ebesi wonachi abusua de yakoso no media to me ntwaye wo so ade ntwaye de papa comment section na kenkama na ne enye me nkwa na media dwuma na me nkwa media enye yi enti menya mema kentin kameni wa na de studio ha mpa ya idwa ha menya Prophet Bernard wa fa ne hu yi no so ayefe and the only director Ben Bruce also e wa ha ene mema yi na me ne wo ba bedi enkomo ensem an Solomon dia beto dwa no ye ba be pense abusan fa ma papa yeah e so papa bibia bako the whole day pass Bible Robert mama started true so because wa kwa nyame ni pe ya ukura domi de bibia de atso Kodwo Boakye ebi betumi ase me nka so be usisi ya ba me chese oye nyame ni pa na obekọ na ejire nsem ebi betumi ase enti mama ni kan started free so dia ACC no eni kan no ebra ba pe yare ye no a woni ne yire hu nsensem ni ade ya sisi ana dodo na abo oba ani so wo tie hwe videos a hwe ye na ebi si omo pa amini ko hu na anje bia ena papa ni ewu ye ebi si wa papa te na asore ntini sisi ano do mu ka ko se ne se omu hia ma me no e wa asore wo bia na eye because ese ebre ya ni kuna to for me ese obe no be ye ni kuna ye obe ye na se de te se oyire na asore man ye busu ye prevent ne se omo mpre ma ni nsi asore wo eye no so ma ni bebe wo gidi se be boasa e mba pa na chinye basa mama nchia motive for chirichiri ni benche maybe the I thought said that is the best e ma ni nsi asore ho so what you say and the church to put measures say e ma ni ma asore ho
anything concerning software ni bia na nipa no obapa nipa ne ti ase se na ne tie o na se ya ware mu wantwantwi ya ware mu wantwantwi o na wo se se odomi enti sa odomi a eye sei anything concerning me bia bala bia wo sa wo cherish now make it good move of it enti wo na wo se se odomi na sa odomi a esusu ampa se odokan o na se woni na tena woni ba pe ya enya asetena dom mami wa bo ba pe enya dom o na me ba oba ti bi hwe da ni su asori da mu ayi odo so na se ne o ira na hye o ye of mami na zem enya botai no ye wo botai bo wa eni kwan se koso nya mi fi so ti ase woni de entwa ye ba so me ba what me fi asori da mu akwa akwati wa asori a ade na baba na ko de nkra tu sabale ya obi intima ni si ye na se ensi o emane ma because si am de ni e medical ko ni papa ni wo ba na so ni ba anti ani se woni na ba bia ni wo enti dia na akopre ejapadia bia ni wo ma enko yiri wani ase bible ka sen kan fo ma obi betima yi nani ase suosun bia se de ma bi odeta aye amanfo yi ase no obetima ba be sunsun na ye fra bi keke enti de ma mi ye o de any sympathy bi ye difo any sympathy na ma me ne pe papa de nya ne nkra achi akwa o ma ne nkoda di so ti ase ma me kan scriptures kakra Ecclesiastes chapter 7 verse 1 to 3 anase osenkamfo huma etie ye nsusun yi mu ba akokọ pemiensa eti bia san ose abrababa ene ntobo ase papa eti ase abrababa be na ne boy ema osofo ti bi ko fa ne lawyers ene sofo maame eti sim eye restructures na da mis bibia koso enye as osofo yi da wodi osofo eni kwan sa wo tene won sakra na wonyini se ni ma bi o papa ne so anye ne ye ntira enye ma bi ami ye de o ye osofo maame de sika asori sika semfa ho bai na ye de ye da na won kasem bia won na ba mu se bi si ye ebi de bi fe chi de bi akoya no ye treasure okoji sika wo Yesu tiri so ma ye kobo na se bia wura fi ana bia na asi Judas Iscariot enemies of man Judas so ye treasure ma Yesu Kristo the 12 apostles ni sika libiri ncho okoji sika ekotonye where over so test obi a physical testing in the ministry until the man me Holy Ghost me ba preje ni kunu enye ne kunu kwa bia no preje no aje o jesi wo meti ase mponi da mewu da se be dwam na ne kai meti ase mponi da mewu meti ase kwa ne metwe na homado aso na makọ me nkra achi ene ne besi achi so ti ase oni papa na anwoda pe ba bi tina na so one na enko preje pade bia enko tutu ani yira in the ministry ante sa out here Bible says it is appointed unto man to die but once after the death there is a judgment that you be na upon the wu akwa to ani ayira ekwa yere o mi ba besu ene abiem ene o yare ko ne twema nso o ti ase mpo no what wa so enti e dia bio what wa so dia for wa so dia esi wi awa wo sempa esi wi awa wo sempa obi nsi turo do matoa na prophet wonyini sese wanko anko hwe de niema ekọ ya de na niema ko to niema ye niema betimi age ya de na akọ tutu papa ne wo ma minim say na yiri first one ti asede ya I don't know obeba na se we ye dia anointing one so de be ye mama wo anointing amfa mo so tuo anointing we mfiri nyame sa na me mfiri nyame oh prophet o kasa no so for you to be hwia da so mu a eye bufuo ne ba Bible say nkwasi afọ kukum na bufuo tena eno so me kenkan ma bia nkwasi wa bufuo so ye wu so ye wusunsun obi o ye kwasia na kumam na bufuo tena ano so me kenkan prophet Ephesians chapter 4 verse 28 no so me kwasi afọ me kenkan emashima no tie me oti wona ye sofo na pentokwa jaijimi no oti sofo uyo difu pentokwa jaijimi na afiwe enyama sofo so ti ase o si dimpa eyesene enwo a ne bo ye dene na owuda yesene awoda scriptures no verse 2 o si efia eyiye wo mu kro eyesene efia apontu wo mu efiri se eri ye nipa nyina awieye na oti asefo de se na komam
verse 3 abidisi os awrewo yese ne serie na ani mobomobo eyemu na akoma nam enya hyehu and the same scriptures was about nachi osenkanfo meti miensa yimu baako os ade bia wone bra wasama no na ebri wo homa adwuma biara osoro ase awo wone bre na owuo e wone bre ota wone bre na de wata no atutu wone bre okum wone bre so se eba e ma ye nye se papa no so fo buache ne boni bi na ama na wu ana se juju bi okodi ye kan se na le tina oba ne nso no e pa wo ti mu ka ya wo ye no so ye de se le pon mo ye sara mo ma me na bi ni enye ba ko no aye enye mienu no aye according to church members o ye nipa obetumi am na wo Bible no kenkan Bible say asofu mame wo nso aname kenkan wo rules and regulations so na say de nya de say church mame so ebu na tan bi say ye mu na tai say ye mame ne che ne sa no ne batie Ezekiel 16:43-44 like mother like daughter church ya say apostle de no so na me nko director so director yeah dia asori mai kan yi no wo mo kire se ebra papa ni bewu no o ka de to wo se ne waja asori no o se be bi ma ye ni no ne waja akwati ne de wo se be bi ma ye ni no enti no obi ba ye ni se mpo sabre no ebufuo bi ne ba wo ni kunu ntam awale de wantwantwu wo ena ma mi gira so de ebufuo kwete na asori ben nen wo se mi kunu do fa ni bia me na tena so oba na okunu e wo da ba na mi ato ni sa frɛ no enti ma me nkɔ na de ba bi odi si mi kɔto aso a we ka ne bɔ ne de asori ma na security fo we na ma na ma ena de be na de bi o mu ye wu ni ni se fa ko me charity for na and then so na tutu a and your birthday Yamin sure Yamin ton kwandem senia we ni papa no ejanka edan won Yamin ton kwandem yeah you see nyanka wo ka no amamre mu die anke no ano no oyoyere sabi onyade asem na aba enti anke ehu hia san kokwa yi bi oba mre mu kra na oyere no wo kwan se o stop ye yi no yes e wo all kinds of but yambra morally nipem nyansem enye mrem na meka obi asabi no otiase na woni no etete say ye pribibi ho medam ni wom paso na wo hwe misika wo hwe se ne wo sabe kasika no me se nyame aka kire mi so ye ntoka amame kana ye no yu na sem papa na de twa pani bia so anso wa me koka no wanya wo wanu ho wakote wa so na gade emi sakam do wi ena me da ho a wo se me ba hwe wani na funu bi yo me ko aka ba me twa so na ta na hu se asori ma eni mo suggestion mo ne ma ne ni ma be ni na ni because anybody enti mu be asori mai de mu kire yi on be so mo che se maami Margaret Boakye maami oba ya asanto a wanye bibia ye papa bia amfama so fu Kodwo Boakye da na nye ne bone na wo ye ne nko a ye ni ye ka se do ye ne wanya maami ka be ncho na se as obi a crucify ni efia maami ka be ncho se wo pe omo gu asori ana se omo anyame eyusu obonsam yusu om de se nyame aduma asofu maame na me can play ame asofu maame bebre no agu asore asafu maame sanya from asafu ni nyina maame bebre agu asore no so for then I was searching get we sa and wo be ba won chen our problem na wo sire nya ba no omo ga jo se obebe ni kunu wonje wo kunu ni a e ma nya sofo obi wo problem otimi from the money be back was say obey so far shu me ba ene na wonyu kunu it is of mami ambo na ba so mu ye be so far shu na ya di again na bo sofo ho ban yeah o hwe kofi odro ne yiri ya wo body kunu ba again no yusu on pam ni pa fi asore ho debi usu ne wo ban ti asore ni begu ni pasa ye fa ne mane asore fi debi o ti na me ka no enti maame no we oba begu asore no oh
Me na make a chiro. Mama ni nyame sa woni so. Nyame sa wo. Tu adwuma ni ko Oti asopra ase de no de membership pra kasa. Mami, obonsam kwa nyame sa woni so. Wo obonsam timi ko heaven. No ko bi sa nyame. Yeah. Woni pay, mami so de hwe. Nyame sa kwakọ so de hwe. It is am me nyame ni pa nyame sa so me pese mete. Eye usu eno ban na che who you are. Na papa mama mra wo so bi. Aniama esi ano asori manu mpanyimfo ni kuna because e bra papa ne to fom no ni kuna busuafo mo be kasa no e bo maame ne so bo wonyi ni say ni omo ye no omo papa ne koda din because e be yes ni wo achi no ye atwuma so ba so fu Kodwo kwachi so yo so fu bi a wa be ye nyamedwuma ye hwe wo do amo fama na atuma che wo ye nyamedwuma na mo ane koda na na choka wonyi ni say wo ma start ne ntam do because papa won we kwa nyanye na re mo church enu nchi na Bible se obi ahu ni fie su dia ebe de na beti ma hwe Nyankopon asafo so ati ase charity begins at there at home entity papa enye frifie unse sofo no oya asodi odi bibi share ne members ni tirim so no nko na e papa se wa ma resurrection unya ba bi nko hwe unim secret ebe piepia me prophecy anasa atese me say ye difo unim secret ebe piepia wa nkasa obebo nsem sei so ti ase ena no eya na dodo na ya na mehu de e Kristofo mehu de e nyame ma me kan dwam nya nso kan da kopim si Yesu Kristo asori bi a members do so bi a men ko ho ba bi a ye be hunu wa ti ase ba bi a won se members ni do so free ho ba bi a ye be hunu se ye ni pattern kwa na ti wa ko de ntia ubisa me na se nya mo pedo se je bi yes joma Bible so se nya dom rade ni na ade ye twi akra no ade tell we dey pardon nya dom ene rade so de na ade mi bu be nya dom ene rade ye de o de na ade ochimi no wa mre so twi ni pa ne o oji ni pa sei ni pa age eno ji wo ayi Sodom and Gomorrah eni pa se ne wo o ko se kru no ji ni pa sei eno kwa mpo ba ko santi dai lot ne ma enti ye se papa ya da ne benkum so na o ma start ntem dodo na ene we sisi enti ye wo members o mo ba won because of ade bi awa akwa enti no bi apeso do you know say papa yi ne director bibi na yi ni chief engineer friend papa we so for ni chief engineer prophet enanu ma prophecy bi pa na manage e person ka me ba wa hye na mbe ye engineer am sim pa taw mesrawo enkofa mamon fa ma foforo ma ha me pa mo taw mo papa ne ti ase wadi matam samo de be kokko to pay e ma lawyers frefre me say ade na ma be ka die say papa ne bewu oni ntama papa rade say papa we won kom 2016 ton na me koye program e o ka so a CP Johnson many prophetess bi ade na me say na me ye program na rade bra say papa so fo bua so bewu enche bia obewu ti enkom se ni ba ma hu na fa mic ni ebi mu kwa record. I'm telling you. Yes, what was of you too. When my tell me the am ji wo so fo bua members ho e dey so akwa ba ku bi se mi hu se jimi na egu na adwumo se empasiade na so fo ni wa bompa ya mama nya sika me dia mi wo sika o e ba man so ame no be twepa na me so da me adinfo me ntwe man so that says Alpha and Omega amaswa yeah early chebi 2016 the payment how many years and say rade kan someone dia ho na me ye program e wo kwanche me ne me members ya worshiping nyame 4 hours non stop ti worshiping na me ti Yehowa ne makoa ma me na mo de mo instrument akogu no ko ka kire ne say me Alpha and Omega say on say the fie nsaman se no bewu afi we ntono on si na chi na me frena wanya ba bi papa no nya konta papa me kwa na ne ba chi ne nchen ne ba no kwasia Jimmy for prophet Jimmy da minim sanka wo nyansa pa minim so Jimmy say
I'm so mammy, me Jimmy. Nyamia sama ye kan nukurem o ye hwe area mu a because of nukure asenka nti bibu na atame me Jimmy ye right alpha na me come alpha so Jimmy o na ye call ye to e worship so ye ya na police ni be sachara that day 2 months time ma me ni wu ye de ni sekem ne body car all come and me teta and me members na me nko yo sorry na many one ma me da Jimmy enu anu and I'm going to free room and one a free hall and I didn't tell the area more. A soft one kayo or deep one kayo. Fan command director. Oba sum nyame a wa o hwa me sum nyame. Oba sum bosom. Men mo ha emebo ha. Embe picture embe danda wani in the face of men. Embe chere se wonko ana. Enye me nko na nyame afra bi o. They are solid men, solid women. More heavier than nimpo. Bible say one month already appointed a choose for another 20 years. Already to see 2020. As I copy 2020, I'm say 2040. But you man will do one more person and you stand with you. And so you will counsel. That's the way of Alpha. And so we need your voice. And I am tonight check a Christian to them. What's a kind? Rebellion, where you are beginning, a Thomas a penny. Within a twinkle of an eye, Eric Grammar, I'm a trigger. It is a dear name comes to be back, and for the baby more be able to. I feel like a woman, a young fear, and was a Christian, you would Jimmy home. A young fear. And as of mommy say, of mommy, a thing of the past, a tremble. I did to the young mamma, I mean, quite sad brewery. Now, because you said, oh, can you shame them or you know? But by young, I have some nearby no more temptation. I did, I said, yeah, but yeah, so could you watch a crop of dead ding. A busia, any sorry money income, no more near the Safata, no movie, I don't make it no matter what you say, a crop of fire and send me bread, yeah, badly. Because they all must start to wait. When you buy us and turn on, one soon tell about bless a year's way. O say a thing of the past. But who Yami and Waka and say, Tokwana, or something of Punya, a thing of the past. Till again, you mean in I am. Baby, I didn't one fun to a talk me what. And now, wouldn't me be? Yapapani kind. Trust me. Ubuswa ye befra. Sese. La frauda. Thank you. May a preview to Obiwu ye. And I say, Mamma famine caught a hanko see me. Nipa no dear nim ko see no. When the 1 week. Ya frau. Hey, let's see what you want. Thank you. And it's your friend in Samansie. Sadia no oka som udi chem na wo ya ye befraw e ho ye fraw a ye nkoma waka na se wan ka se mama me ni nyene Debbie was se mani nsi thank you me si ma sorry no wo si wa e de na so ba me yi na se ye ni nyene wa sorry Debbie obi enim obi wo ho ba be wo se ma mi we mama mani si ma yi ase sa wo pene no si na yi ase a Mamma de obenya nkwa ba wo a wo pere ye no nya nkwa. Wey samansie. Enti asori mo no mutie mi no. Wenye ade obetimi akopelo, obetimi e Lord ye ka untimi nya hwe. But wo be pere se wo nya hwe, wo de amran masa enche wa we kura to. Wo so be ko.
Narrator said they are walking, yeah, fun spiritual aspects, no, but young physical aspects. Young soon, so a benya, a washer in the so for Kodwo Boakye, we are Jumadio. Young members a crown, young shed the raw year and a Juma broche, no ye way. It is said Jumadio way in Echi. Or by Yas Antoine, Minu, Nadia, Obejani, my water sample. I would share the betting. I saw a man in the betting. Said the Bayas from Dear Bennington. I then I knew a woman, so I saw them on castle of Ashley. Mama knew when you pray, you know, also I was money man. 90 I never pay with you ever to let him out. Nipa ya, yes, or call Beman on Anchana Beman. And they say, that be, I see me, Papa, Mamma, a few minutes. Walk and Chena Beman we. Because of your whole stroke, you know, Oka Assam Yaya Chanobu. Yeah. That's a fact. 18, Bissau said, and then catch up upon. If you are one, I will find that soon. 18, when they allow the class of Cocopan chain. Nippona who allow one hour Kupapano. Yeah. I'm telling you. Opinion stroker, or young peace of mind, or young one got tranquility, or young Kakribia, it's Obia Sabe. So who not go from here away from the person. That is how to cure what we call stroke. Nipa the same person who Monsieur Anyake, the unity, Sabi. Now when dear, when you no plane or bar, more plane and money number call, one we grant to a fact. And to forget about law, make us spiritual, make your memo be done. Who teach him Obeko? You may see one out from an SU. Mammy waiting, Obama, who did your way? The church is better off without her now. Because Obemuno, one fan come over. Why didn't I say for body a cat elder soon? I found. Enti na we asafo maame da bia me ka cha wo say who you ready say obe ware pani ni nya age na meka wo ware ohene uni akoma begu na henie wo ware sofo uni akoma begu sorry no you need to have what we call big hearts sabe kana wutwi na when you age a wo cruise tower wo so air condition no who responsibility no so beji obia na sabe ya musa wo ya maame asabi ya bufu ese maame we die asabi ko abufu onim se do beka no enu ye nyansa enye suban na wo betimi agina asore nim se ye nimu ntia na ka o tete na agwa ye kwase akwa who are you who is she? So the wash my mini shoes in good moral. Obiti worst case on. But was sister, what do you mean? Yes, you can say a woman. You can say a woman, your friend woman, a wise woman. You can say a bar, you can't Bible Abigail. Ni ku Jimmy Naba na okokoku David otimi fa chire etimi kuli David ka say we a wise man on the friend wise man or ten situation around or also jam situation we your bar o tire kunu achi na wotimi ka be situation ukunu no or he's a man wotimi na just you are not a wise man you are not fit ebi wa ya fa katasha of man na wo say yes asu ya for na ebi asu nya dey obi twisi kan tell ebi twisi kan okwa asori dem ohun se ode ebufo e no ya sorry for na asu ya for wan ke ma mo even no yi ni kwa man yesu nya botre ma no wo kan ya kasanka onya ho yesu ya santo aso ye nipa go me ka so bibi o ye nipa o abufuo o na so one o abufuo dia and you want faith to be called a woman of God. Yeah, osofo. That's what I'm saying. It's so good. Why man no ye sofo. Eti wo who be wo ma ni. O be ni wani mu so. Obetimi aboa na onyame dwuma ni mu. Enti na wo ware ni so oyire no ware ma ni God hu modi. Dey no me bisa wo say. Me ba da wa nya ade. Me to wasum kakra bi am. Utra opani asum. And you nasi pabwa. Na ka bibi ko ma ko twetwan. Ko be twetwan ke be twa na su.
because when you saw here obema na wo ba when you na say twa na so e dey be before no e dey be akakabe sam no it means say you are not being humble then make I say ade mienu na so Christianity mu trust and humility. Yes, see, Christ was humble even to the cross. Onye humble go mu kayesu mu it's a onye humble you are not even fit to be called a Christian. Robert, my member also yen share sofo Kodwo Boakye oye adwuma but ye share the niema ekono any said the ensem na started because enche ye owu ya fe me ekona wotwe but wo hwe ensem na APP ba na mobwa ko ye nyame ni pay se nyame dia so die ma mo se mo nyi na adwuma mo nyi ni se dia eture bia na kuntan na doso wo ma na so le ma hu se wo do ne yakopon na enu na bi wu ba e bra be tofo no na le jai basa wo nyi ni se asofo no so eture bia kokotiri doso no on say that's it that is the truth on say my members ni say you are not God who ye nipa what you say osofo timi yare osofo ye mere so what you say but all the time bia na kire almost say ye wo on single bia obia de ne hoto no so a obenya hoto ebeto da omuhu bi kire almost sa ebeto da as time goes on omo beba omu unio but omu kan mi say nyame no omo submit omo de man no oye all knowing God o omo ntem ebie de ku Moses ebie na ma Moses wi Papa sana una oh ebie na ma Moses tanya bufu fa bomane kire ebo no so a people no so because of na manfo ne de omo kika ni rant ni panicking and or the people ne staff no Bible say radin so aye staff no to say nyame and or the ko bo people no so na e paye na nsu e bi o say Moses me radi am yet tete botan na mama otumi na tumi no so e road and na the road ya bomi anyway ni be hunu ke na ba ona nya de ensio enu abi na esi o ma ne ko people no so people ni mu a ehum ni mu a ye hu Moses funu be pem ne so mem ko wura people ni sa oyira ye hu ni funu be pem ne tinya bi aduma Bible so ma ho so a we bra ma bre enye yize o 17 years to 8 years in the ministry e to da me nante yes yem fa bibra mfra nyame aduma yem ko ja balagba yem mini moto bia yem fa banse mo ya yase e nyame asema konche ne mpaibo o man no so mpene sa ene o pemo ja dudu ani dey be fro ye din so be fro mama no so ti ase but in our ministry no there is a limit so for kasa anyhow the adi papa no wo nyina ba ya no ma o man ni hu se nyame bi na appoint o nyame bi na ne wukọ na wo ye ntontu wa bi keke hu ne fa hu em wa ba do mpempen so wa duro so si ase e che group time na se hwede bi na ta ye bi anu se em ne radi ni free atechem binim se that how can say story na e to da na o man ho no so na ta no dia se na community fisi no wa kai be bia wo thank you have you feel right na prophet me e hwa de wa asofo yi se de sofo Kodwo Boakye ye na dwuma yi yet enne obi asori ya unhu ne spiritual father unhu de otete no spiritual father why what say on say ye wa sofo e na meka uni be spiritual father ni bi ye papa nya e bi ye gay e bi ye lesbian no ni wo but ye wa sofo ni bi omudi kan ye mo bo sha sofo bi na ase ma ye tete wo yeah enti no bon say edu de adin a wo ordinary ko onu so ye sofo ye ni pati so onu a but okai e because of me timi friend tian atenten ni atena ade a wo ye yi hweniye those are the elders na wo ya yira but say na sofo ma ba yi wo so ne ye na wo hu de be wo okọ Bible school 2 months na so me sofo na bi ko be wo ni poster na one ne yire nko na fam so na se na bi jo one ne yire nko na enti de moment obeto fam no na e sa so ne go mo ye nyame adwuma na mo so le na mo de mo yire ne mo ya tutu poster so na ma ja so ya tenta so yi mo kwa mo aso na mo be kwa na wo se ni nyira ka hu bi na ma na ye wuri ye wuri ero ne nso ka ho but in the ministry there enka men for wife enka ho so what you say of me chira o there be me chira asori no enye wo dia enu nti ne ye wo elders 1 Timothy chapter 5 verse 16 ba
or say elder bi obefom o church members nim osofo fa ni begina purpose na twi nanim boni a oyeye no ka kire members nya na wo mo maka no so nya nhia hu entobe na adi so be di boni a no say da e di papa me ya so me na preach ni be ma mas embada so ni gina asori ma mo ni bi akwa we ebi ona ma so ni odi man wa entu ayo oba odi mi sa papa we di na de ba me mama police achew enu an ma wi me se mo ntenase me ka kire o pa form pa jan so ti ase me ma attention no kure ye adwuma enti na so no pa bra o pa jan me shaw se nya me ti hu ani ba bi e kanya me asem so ti ase se Kristo ti mo be for na tempo ntama ene na ma be so se bra sore na wo suban boni bi ona de ti aso de na tafre ma no o ye suma ye kana na bi ne ye kana o fu mo ja aso da ja ye afro me ntonsa wo ntonsa me ja ya aso de no is all cup of tea so what you say ba ene no kure ye adwuma wa asafo nim me ye so ba se so fu ba start say all rebel against one more radia we mama for radia for so bless one I am put director ne wo di hammo am ye nsesi form wo di hammo ye nsesi form say shout me papa go German no promise me 2,000 euros Hey 2,000 euros we me case at all okonya court case with Germany me you have kan come in kasanche me ko program obabi o difo me sabo say ade wey erade no police case ya me 2,000 euros am say da papa say by na make the range mo anuti me papa ya no esa only one farmer wonu nya me ntamu asem ema me ye a country is dry no food no water me tell erade all time erade kasa erado ti wa kwa kai uti bossa o say e na papa e lucky odu ko so na do like o so ya le nim so say you can go yeah first can be na we the one ya fa no kwa nton chen ye ma me bi su jam US o so wa ko rebe na ne asafo program and ba nyim for 5 years hey now me dia so one mo bi aye me 5 years and so 3 days dry ma me na wo dia na se pai o na ntina kola ni ba 5 years a yin say kumase ma me bo so say nyina oh ade ni lokem odifo o ma ti say da odifo me da si o na me ba na o yo be ti me nka chiri no blocking me line abe pem ne 4 years ni oba enu ti bi nko me ma me ho so nko twe palo bible say o say radi bo bi onu aba be da nka woni wasifo nyina ma wakwase egu amanfo egu mi abedete ya ni e na nkwaye fu amuram nnam timu anadwo be to obuma no passes empire ni nya no me egu aye pachaw ya da fo nya pachaw me bi ejugu mi kwase a me merebele da bi e ko poto na nim esira ni ma ho onu anu bedi ba ya me ma ya ho so e wanim e me ka sha me ma bo mpa ya ma wanya se nti no say there bi adwuma na ya ho brase e enti apunta bobu mu a oni Nyankopon ntam asem Director mami samra o hobi yen hwe the way a won say Ghana so I say she presby she Methodist she Pentecost na won say of the way on one year no enti ama enei say find say La Paz presby and asofo ni ho a ye wo na namusini wo ho no but I say ekoba say asore me kwa na mte minkwa na nyame frɛ me enti minkwa na meye me paramedic junior pastors enu bi na so for Kodwo Boakye ye enti uni se so Kodwo Boakye doma wonyaye no wotre na ahye mu odi nyame ase ni wura nkofo bi mu e mo ye de ye nyame adwuma wugini se de nka esi woni wati nke besi ana Asrobia ye one man church ka kire o Jesus Christ na one man church o started na one man church but senia o kan o chiro mo say me ne mo ntra ne bia me call asori na say call John Wesley on started Methodist me one man yes one man but all this show mo chimu say yeah building an army for God yes and then asofo ntie me no mo hwa me no mo nka sofo bia wa ya asori more than 5 years na woni branch who e kohwini yeah who ye kohwini ese nyame bo ma all business
I'm telling you. And also three kingdom. Thank you. Most of our boys know what in the Bible is. Yeah. Dimachi, me quite ye not so for you are never for a stupidness. Yeah. A stupidness. A croissant. Yeah. Wow, what shall me? Oba by and cock. A stupidness. Sir, Obiabets now nasi for 5 good years. Now want to make ya sorry man, want to tell no. Now only the mode of you, not to make ya sorry man. Now we keep it. Now we keep it not just business. So who are because ya same thing as sorry na bu. Flock ni ya odia. Ya na de bia meka no. Emi onkori nya odia. Anya odia. Ntume mbo si. Aso na ni kwa nya odia. Yeah. Yeah, caretakers. Caretaker who knew the building still stands. What did I mean? I say, it's a young croissant and a soft lobby. Me best me bought try bidding. I won't be able to ask for dear say. I'm telling you, try on them. I won't be able to ask for dear say because only a young chum. What we are person kumnya, they don't want people to grow. But here, let me get a picture spiritual. One man obi eni ya wunyi. Yeah. Eye biblical. Yeah. Obi afan to wo. Hwe me so table sorry. Hwe se dey grow. Hwe branches owo. People go there. Obi fix akomo no no nkasa me ba we fa ko o table wo. Because what it in kola no. And then kwasi asamuti soft wo wo ho. Wo bi se ma ya so 20 years. Asori ba ku ye kwasi ya. Yeah. Maybe. I was at so much GH so and when it goes to a wash, yeah, them life and colored. Me na fa so for Boakye e winning in sense mo. E bra o top for nebusia na what you cram man. Me so en sebe bo ba chen hu. Asori man sinkete, abusuya sinkete. So for ma me so sinkete. Obi as of my kwa mo so akotwe wo Facebook page a wo che se de nra ho wo che wo dra wo mani kunu ene kwan ni kunu fa so ewu ye no amete ni nyina no o de go to Facebook a wo cha rewo a hye ne kra so ma ba so le mani say so ma mo bua we na e camouflage wo ye hu de o ye ebuja say ya sa to a be bi tira kona de o ye ni pa ni so a ba mi di e ma se bi sa ne se ma mi papa woni na hye na medwuma ase ewu what about who wanted the day? Yeah, free sa angle no. Nebusia for them comment around sana me ko abeja phone no bi. Ma me kan comment ne kakra ma mo. Me wi a matwa dwumade ne eso. Yeah, sweet Mary or say thank you for this video. Okay, ate. Ishna also e dia ba or say my papa rest in peace. Na Nancy e na wo dia ba Nancy Nkrumah. E no kire say so asema wo kan cry misre. What I say, so for my men, and near man, I war any day, and near me creamy, and shut down for Quemusa. And now, a year George and Ponsa, one of the Obama Subu or semi or shining your George, me your papa, me a marriage material, so now, yeah, canoe. But as I would to myself from a certain angle, so what I say, because my men on soon why ye be. Now, see, I 3 years, I want to so now, yes, and twice, yes, and twice, yes, and twice that. You who say you have to be on papa and you challenge yan shame free that I'm going to shame free. And yes, they are me for my minute so and when you born your way out to turn a wanyadi and then you want my wanyadi bats. Yes, you just say, mammy, and bring all your hero or was stands room to me, Abema. Dear walk and me know ya dream baby, if I me know nyadi. Josephine so Eddie about and will say, Yen she a Christopher, I do not yet journey, and in summer at times I had a free ya no ever. Enti we ne na mark so dia ba say hold strong or buy afia no be easy o enye easy bi nua be ma enye easy kura papa ma me samra wo bi asore ma no omo nsem omo dia ba abonti omo keke kanina wonni ni say ebra papa yi eti ase papa yi yare ye wonu abeka be so papa yi su wa ya asore bi we twa hwe mfa ne ko hospital yes papa yi we nya no betinya ade no ya mfananko and ye jani to na soldiers for guide one and our pay should that one war bre oba obe so do me wo so my ni pampo ni sem e bia sa bre no mo de ne ko hospital ko benya yaresa nei e ba ye ya santo akwa ne 40 fingers at say won na ekoniko na mo amo che ne she dem mu e ma ne yare ne ye kese na ne mo pia bonte mo me pa ma no mo ye gu ma me no sa so no kwa na ye wonyi ni so mo so no e fa ba bi na e say hold you man na ye hold them responsible. Maybe the new currency hold you here. Because now soldier for no more demand say. No, what we cash and go hospital.
Osofo dia okuta soja enti ye se osofo dia o ni police ni soja fo aden omo bo ne ho bai omo bo wan Ya wa mi tiri mo. da bi so pa je se Kristo wa jimi no sa na opa chere no be fa se me daddy ene director bibi me ye ne ba na obi pe so obo mi a me dwane akwa nche Elijah one na ebo Elijah ho ban unso wa go into the mood why din Elisha one na ebo no ban se un se me ka si asem so adwuma obeye ye no obewo enemies obewo ebia wa sofo no omo wo no physical protection wa sofo no omo nya bi adwuma no wo no omo wa o efri nyame e begina efri nyame ayehwe sa na nyame adwuma ne tie en sofo ni kwa so fa soldiers for the wachi Adie. wo fa police for mom bomb by physically we are talking about na want to sofo no nko bo ni to na omo bo ni busu to be 17 na o sa e to ni nyina buruku fom want e am the video be say na nka enfa nyame na afra God protects his own and the person who edi sofo nyame afra wa oye sofo na oye garega na gidi esi a ebe power smo ba bodyguard wo na we so bodyguard shedo ma na wo dom enti e dom no nya wo dia wo si from minim se nya ne dia e bia wo ko wo si from ma wo ka ni pa dom kan wo she be se e che papa also just for what to guide the omu here say they will put things in order enutina me ba o enuti ye wo acherechere papa wo Bible say empentem for nsam to bia pampam en samonti akwa imfa na won say Bible mu Kristo kwachi obi nsam say o pese we are successful in the ministry ye wonu mebu eni kwa nsa wo ye members ni mo wa kire o say me nche obi nsam me ni obi anye say ye be su nyame me kire mu nyame akwan so asiase uwo bibia papa ye say eno anu obone fo no faso de ye bi ma bebre di taknya wan te say o say ordinance akoto abaifo nso tutu abaifo oba afi oru no wi Bam safa question we ma wa fama mia ma kwa koye nyame asofo ya moye nyame dwuma wonni ni se bre bi susu a mo ye adwuma ne ma ne bro so dodo sofo wa hihye anopa e bi ada no wa fa to no se ne de woni de wo ya akontre e bi wo so a sofo abon ese odide no asori ma na papa ene papa ka kire o se me fa ko didi aba ene papa mo ade na mo ntira asori ma ni se ebre bi du a wo so ni yakopon tintam no betie na bibia ho ma che papa me kuto toilet so me ntire ni enu na ye enu kan wo bi na so fo bwa che hwe ebra ensem mo de onya stroke wo nyi ni se mo fa aduma ne de tekire mo too much sa se bibia se mo na mo ye ma church members mo kwan ma wonu akasa nwure pae bona wo bibia ma ade we adoma chede ni gumu ahodo oba pa hon konko na de ma ye o mo bi nyansa semka o mo bi ni semka obi na aduma won paibo man se oye mpaibo bofo eju da limit na je mu ma nya trom e ha so fo bebre en hwe tuno men pere na mete so adum no so ya bi adum asofu bani obi wo sofu bani na so no nyen undergetting se ya di ode mpaibo bani ma de anu a onu so de o obi so de ne se obere hunhun fam nenim ebie sei ojima na no ye wura mpaibom ye elder na on bia ado on so ado ye nyansa sem kan e bia akwa akobon yem se ye na no odifo kwasi ampere bi ekobo garage ya bage social media for o twa na na akwa na bu ahwe na de onyansa sem kan ni sen o odifo ye ne sa kasa ebe ye adwuma hunhum ni ti hu menko ye sa wo boss efo aso dem wajimi o so for nyansa tete oye fufule yam time kwando wa sori demo Bible say nye no hunani moja denya e sakoda ko yesei uko yesei ya eye jimiye bompayan say ya no kwesa wo mo ti wo no de wo ya adwuma o kasa da obi a manifestation physically ni papa waje atum say to le bia mo so mo de niam akekere mo bi internet eye dabio e wo sa wo kire o members ne say nyem kwa nkuta adom me ba sometime kire say last week I 190 say 7 hours non-stop prayers. Me ba no bompa yo ye tofa. Obaji 3 hours e wo manim. Me baji 2 hours 30 minutes. E na me baji 1 hour. E na me sade 1 hour e be kasa che from ye wi. Obi a wo mu chefa. E na nya me nkwa na me kuta mic.
there are prayer gurus almost from a home. Obia kutamai. Obani e bomwa one shall be done. Obia yes, your mass one echo, your mass one echo. And so we are jelly activities. I won't buy boom. Yeah, me no nim konyasie me catch around. One can tell me ya won't buy one can tell ye and me tell me catch papa Mrs. Yabia. Ya won't buy na home and buy one mother saw ya. And two can tell one coming on the bed. One catches some family Sammy baby and family baby. Now muacha a muyaya debi. So I say it's a boom bra. I was saying also for your chairman Besson. Wow, don't know, son. Brian Titi womb. We are tough, what about the altar so? And I can't go see a Sunday to me someone to mess. So I say, what were you in Gua? One more a show. You to catch on say, oh, there are so for the beer. One more fat, only go as I was sitting. It's a Christian buffa, or Betty can't start with you. What tears him? Or teasing my phone, when your papa. Nothing more quam. And she asked someone all of from side. Hey, Bema. When I was all time, so I was sitting. So I say, it's saying I'm soon not dear to my daddy, a junior money. G. That I have called Mamma some little funny. The be a mechanism and one so far canning name. Say, we are so far away, Nipa. Only yammy. I don't be now, don't also. Yammy, you suke, go to Trua. Yes, you have a side initiating. Only some of the side initiative to now it's a Davida, oh my almost that. Yeah. David who said a sort of spread edge over without Jehovah or nothing. It's not a who Goliath, no. One find a skill name call. But in the name of Jehovah. Yeah. What's in America? Thank you. Mobile who say Jehovah no yet, maybe you'll be a you're free. Yeah. Yeah, can't even come in come. Sadly, no, anything yummy or your body can you say me woo yet. Yeah. Or my yummy cash. Nakuma, Nakuma, my yummy. Yeah. I say increase, I say what decrease me so that you increase. Yeah. And then, I saw from a mom also. What's it mean? I'm here say, Prophet 1, and then, Master, you are nothing. We don't throw one. Yami, you should send you with me, you should small boy, yet one. Yamra, I say, 6 feet in never copy my noise. Papa, yeah, Paul, what did I met to Jana? Miss Rowe, my wedding was a we are soft for new D4 name member being a herma, but when the time is right, a radical pijama. Men prone cofani man, you may be uncle mamma who so now alpha one man fool. It's idiom just your prophet, but it's Holy Ghost and fire prayer ministry, a whole and a dog. Now, I do my Friday be a year and you may sorry. It starts and you may 6 o'clock near upon and you 10. At the end of every month, last week in a woman, yeah, one night, 7 hours non stop praise. After Tuesday be a empire, but that an upper age compare and you may by 2 o'clock. Now you will decay. Before person me to come my friend, 0249 631 876 0249 631 876 and answer 020 385 1633 020 385 1633. I feel so connecting with Facebook Prophetic Benatesia. Bye bye. Yo, I was saying, Yedimo, ABC, I said, and penny for I am more a tight can say, I'll grow the baby, no, a day S are going to fall. Yet, no, I be into my young family in Siam. While do comment by us, that's a man who bought my Jumadian course in the cousin I made in Sham. The young some of us subscribe to channel, in Yapa, Namonche videos, no matter from and San Kevin, and yes, you are dear into what also sharing for the FF never born to man. Never more brass, they be a bravono, a bit to me as see ye. Meaning, Edinana, if you say, I be your for Madame Semo by. It's a good science, I shall would make it for so. My Isaac Nana Obri Yabua Enterprise. Isaac Nana Obri Yabua Enterprise and one lebet to my mom, the papa said, ya Mrs. Who shall come down, Mrs. Now, share Kunjana, I said that, and I say, yeah. Now, Isaac Nana Obri Yabuan, one lebet to my mom and Kunja.
ɛne ne wardrobe ne dining ne bar ɛne ne dressing mirror ɛwɔ ɔman wei mu a ne boɔ no ɛda fo Isaac na obiri yɛ boɔ nkwa na ebetuma ma ɔsa anyama wei a ɛboɔ no yɛ fofoofo wopɛ Turkey nkonnwa Italy nkonnwa Germany US Egypt nkonnwa first class Isaac na obiri yɛ boɔ na ebetuma ma ɔbra na bɛtɔ nkonnwa Isaac na obiri yɛ boɔ na service ka o deɛ frɛ no ma na egu screen ni so no 0558 78 2268 anaasɛ frɛ 050